Ćao svima! Ukoliko želite da vidite kako možete napraviti ovu preslatku sovicu u vidu čestitke, ostanite za ovaj video. Potrebno je da isečete ovako kružić, obeležite naravno šestarom i zatim nacrtate, odredite sredinu i nacrtate kao krilca, to će biti krilca. Tako, sada ću to iseći. To bi trebalo da izgleda ovako. Zatim za ovaj deo obeležit ću ga ovako, ali ću iseći malo sa strane, znači više. Zatim ću to staviti ovako. Otprilike tu ćemo napraviti krug. Sada ću ovo zalepiti vrućim pištoljem za ovaj deo. Otprilike isečete ovaj oblik za ušiće, tako malo trouglasto i ovdje malo kao polukrug, mada to je moglo i izjedno da se odradi. Za oči ću koristiti ovaj aceton kao kalup, mada ako bude preveliko ja ću samo iseći malo više. Sada ću markerom nacrtati zenice.
Ovdje ću malo zaobliti. I stigli smo do nogice. To će otprilike izgledati ovako. Zatim ako ovo odgovara, naravno precrtam je i isečem isto. Nogice su gotove, još samo da ih stavim na mesto. Znači to će biti ovako ovdje. E sad, na ovoj strani ću zalepiti karton na kome će naravno moći da se napiše čestitka. Ovaj karton ću iseći reckavim makazama kako bi izgledalo zanimljivije.